Kulingana na mukaregete wa arimi bamwaka y'omwara ruma na kare niwe muchunkwa chabari na ugite arimi bobugeta na mbere nonto ni pedrite nindi bai wataila boya yankurukina ugite mebanganite nonto bai na kinya kokurita irio byamakoyonto kwa bukedera bwetedera kya ukirio arimi boya bara Martin Mugambi autoira ndagutigĩra ũrĩthi wa makoyo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bukuthi na mbere muchunkwa chabari ũrano emukarĩri igĩte wa arĩmi ba makoyo mbari cia Mara Iruma na Kare ariuga ata arĩmi ibe bangĩte kwira ũrĩthi bubu na mbere nyuma ya mũbango ũrĩa bateithagĩria wa ABDP kũthama nthĩgũrĩ ya Kenya. Njĩra ĩmwe ya gwĩtũria even after program ya uma nĩ tũthomithĩtio bũra samaki bwĩte gũkũrua. Njĩra ya gwĩtũria nĩ atĩ county government ya Tharaka Nithi nĩ yambĩrĩtie gũthondeka factory ya kũrutha irio bia samaki. Hiyo nĩyo challenge ĩrĩa twĩ nayo na ĩrĩa yomba gũtũma ũrĩithia bwa samaki burema, lakini twambĩrĩria gũthondeka irio nĩ tũkũmenya mũrĩmi wothe akethwo na access ya irio quality na cheap. Kambuni na tukwambiria nayo ĩtagwo Chumara. Chabari ariuga tiga irio bia makoyo mama mĩtaratara ya ũciarithagia makoyo na matũra nĩrĩogo na kogwiba kwĩrĩgĩra ĩkethirwo ĩrĩ mĩrito na kwira ũrĩmi bubu mbere. Njĩra ĩngĩ nĩ tũthomithĩtio na mantu ma kũrĩa samaki, koguo tukarugũra fish eateries na Tharaka Nithi county nĩ kũthondeka mantu ma kwiga cold rooms every area ĩrĩa gũkũrua samaki. Koguo tetho kwina thina no riko ya gukuria na gutoria samaki. Kwina groups mwanya kwina group ya kujiarithia samaki actually, na ni barutanĩtwo mantu ma brooding bara bakayukia samaki na gukuria twana na bara twana tugakurua kuma marinyani. Bwa mbere county ni nenkerete farmers ni ba supportete na gintu gitagwa liners, pond liners. Kiongera ariuga gĩkathira mĩaka 10 into bira batetheretwe nabyo kĩrĩ mũrandi ũyũ bigĩkathira gũtirĩ mũrĩmi akethirwo atakwĩrũgamia na nkinya kwĩrurumia kwira ũrĩmi wa makoyo na mbere. Na pond line ĩrekajukia mĩaka in fact 10 mĩaka 10 ĩkathira mũrĩmi wothe akethwo akĩomba gwĩ support gĩkũgũra liner na gũtũria. Ĩyo nĩ ĩmwe. Number 2, samaki kijarithagio lokale na igĩkũragĩrua marimani lokale, muntu ũrĩa gũciarithia samaki nĩ akona mbeca. Koguo nĩ kuonania atitiga gũkũria muntu already ena equipment iria jia kujiarithia samaki na supply keja kutha ya fingerlings ĩrĩa akue gũtena thĩna ĩrĩa ya gũkũria samaki nonto mũkũria na wakethwa akenengagĩrwo irio ni group ĩrĩa tugira ĩtagwo Chumara ĩrĩa mwanka rĩu ĩgwĩkĩra machines cia gũthondeka irio na irio raw material ikethwa na kiuma lokali. Koguo tetho kwina thĩna ya gũkũria samaki. Arĩkĩrĩtie na kuga ata arĩmi ba makoyo bonka bagatetheka na bagũtetheka mũrandi ũyũ ĩndĩ nkinya arĩmi baimera. Tũgwĩtĩkia atĩ samaki akĩiga atethia no tũigatũma arĩmi bambĩrie gũkũria into bira raw materials iria iruthaga irio bia samaki ta sunflower, canola, soya beans into bibio ne biremagwa Tharaka Nithi county. Koguo ti mũrĩmi wa samaki akĩoga atetheka, lakini ni arĩmi bonde ba Tharaka Nithi county. Ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya gũsustain. Kĩripotera Werũ TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbitagwa Martin Mugambi.